Ya langsung di kopi di Tipautang buat Mr. Domo Limpong ya. Mudah-mudahan setelah kami nyanyikan lagu ini, Domo Limpong tidak di Tipautang lagi lah itu. Tipo pedologi ameinang ikodora kohaku bagas pelaudi areinang ikodolange aku nangu dan haba kolong maripoti potinoku sudena irang naik kodong laka horoku alani sidang oloki nasongo ni maang ale irang di parngolu nama dior higolui siganu pari sobo idoro kutaina alani losokiroha ai bolo soriula daidang sadario ai soadong lopang bersogo bereng tu siamu ono mau sai mangapiang bereng tu hapirang iluki sai maraburang Boha babawa di nasoito di Tipautang adong dona sinari sonasai barbodarian aman hasif nai Mandaina rumah kona malam bulan tutan hatubuan adong nope di sisa topak dan lapar gadongan aman hasil naik Tulong tahun. Ayo makiri milot. Nasongo ni maang haleinang di parngolu oki nama dior higolui siganu pari sopo idoro kudainang alani losok diroha ai mono sodiula dainang sadario ai soadong lopang bersogo Come on.
siamu ono mau say mga piyang ubereng tu hapirang ilukis ay maraburang o mabawa di nasakong iti pautang adong pena sinari sonasay barbodariang amang hatsit nai Abeong maleleng na auditano paratoang Soboy do Peter Balos lagu di damang kainan Tumagon na malau bulan tutano katubuan Adong no pedisi sa topat na